Menta kasngi kesanterik unailar arhajar arpulai lapen kutno ikata masa kabalai jong kapany Apple Festival haka jinga don lang imentri ka kot kakia i Dr. Amperin Lingdo UMLA kanongpo constituency ba Meral Bons im UMTC kanongpo constituency ba Balajit Rani bat kiwei kinong syakot sngo bah haka ne kasngi. Na kaliang UMLA haba ajingkren ulaong baka temri boy kalong sisya kabala kerku ha kaliang karap karyang ha baka kendau kalong kabaspo bantung kino ki jai jingtung ha bala yo usok turun ubakut ubom don kidawai kidasien hauso. Batru haba ajingkren dai Dr. Amperin ilaong ba ilalong ibakloi penwanra iki jingdon kam kibana kaliang kinong rap lapan sengau syai ha baki briu na keleng kapertai kila sedang itu ikimar ki mata ki baju penmi na kane ka dong riboy bat na kane ka jela. Madam kathari boy gede distrik ka bumli ulah perku agak keren. Hari boy ini ati pod waman suar ini juong ni usumbai tak berat tak kolong berkalong montai. Jadi ables jadi kerku itu beli dia agak kendau ka besbo kamariang ka pongat kiwa duit kiba duit kimpoli kiba senyam kiba beli lai kerpang bengiyo ya gede ka kam ka besbo ban ka wicana. Kemudian ke potensial, nah kalau agak kerian, kemudian ke potensial, nah ke tourism, kemudian ke potensial, nah kemudian ke buangkirian. Haba ni kenmau ya kini mau beli lah kerku kerpang, lagi di sotrun, lagi di sunyam, lalu di using, lalu di kuba, lalu di kau, lalu di jur, imarat berper, kiba kinongret kibi kijungi. Jumbi, kadang kerbu gedung beli. Isu sorong pembuai yang kita nikmat nak kami buai. Isu kebenro, ke distrik keduni ke kiu, kapau, day nabi kinongre. Ibu konstitut duna ika prop persen, ya kilongin kilongsen kilong song. Kung ganuksa ka daw ibila ng inlik mentah isnong roper ibaran ko katang riboy lanangin pet ya kibaton hag service kam sokar kiduna kala bende bagi sadin kala bende bagi mak ban kompit di exam rekam roper dari kisu sarong ba bagi don kamariang kengidon ke kendau ke bespok bangirek wiriang iim Isuk dan step ini mengilik saya jaga train, di train kita, di bamjas ni, menmit daladek kelasat kita dikait ujur usok upai wanra asyik dari instrumen, penjahat, benlik, tiak, kirang step, benlik terima. Nomor kata jadi di koror jom kejindon jadi mampu kata berbuat, bahkan ini unique identity kebengi don. Kaba ngide ban snow sarong kumkinong sarong ba ngide ban pendek persa ya gini so trun ubatian tam la renong hapok ke jela ke dumi umi na gide kita umbikan lam de na nong kra nong do na marangar na sang mongla na komriko na kamsarum bagumda tete ini kita ka tiba kemi hai so trun bawang na kenal sistem angin so trun menta abang isi lagi nomor ni kata dia Muhammad dalam poin lagi nombor hamhe dalam poin surupa nasional itu kalau hamhe kalau muda kita kan bisnes ketinggian gitu. Maka kenal ofisin mengatakan hampo goa kata jadi kuat abang sok turun abang nong sok bermentai. Yawat sok turun miok sok turun sok goa. Bukan nuwe nak wadi sok turun petang ni mereka. Kador dari pramun kai. Kalau abang balat dengan orang air itu turun nasib. Dalam persiang bangot, bambah, ni tanggup dan bombang tu. Kalau muda. Ini beli ulah kerku, ba iyo turun kalau senyam, kalau bang, kalau nak bilang ke berde. Isu kan
dan lagi dia siwi kong nanti nabatai sepang katuka FEC mo kepada pok teman penglong kesenong kadang yang paling nak numpuk contoh kiba lala ban supply mo kumba ada 2.5 metric ton apa outlet dong Reliance ni jadi kekurang misru sarong misru kemen ini ketui dong museum minister kursi apa FV jadi bagi ayat itu misru kemen perkali itu saya baru perlu nomor kedong berkaitan nidan ki IBCS society nidan ki village organization nidan ki self-help group kiba ki jengara kopher lagade na po CNRD block lagade na horticulture lagade na po basin lagade na po NRLM lagade na no kibjuyo ade ni jengara bagian kersan bagian halagi kita jadi mereka kata nismo bagalong san hadu kata kali ke festival kapal penlong jadi kapal lain kata penlong nismo lain belum di organizer berkemudian kopor ban kersim dia yang ki produk mereka itu ba haka apply kan convention your review meeting to the agriculture department Sharifoi district but ngan session ya tadi ke agenda jumpi but pen ba idon kam lakung nuru ban itu yaki kita ikut iba yang tunggang kam yuno kedawai hakapor bafi thung yo ni so thung jofi kata abangi o ka organic produce jong ka state to me but na ayati ka pulang ba ngilpet ban pendep no ya ka kendon ban recognize no ya kata ka organic farming practice ka jofi ban ai certification no yufi nang bakila bakin nang tray susu ban penha ya kata kerep keryang kum kakamay kakaji jo kusno kutao kathan jumpi kum ban chupente pipi dari boy kalayo southly kita ki cold storage hakeleng jong tani ka district but ni snow ba lada mapiru ipage tani ka facility ka banyara yapi bapin kam penkrau susu ya imaret mareng jompi ini dan IIT bagas ngoba ke Department of Agriculture kadon hangiru dei nakadal kabapidan kamopi collection and aggregation centers to niladon sibol tamapidan long in the process under process ini di processing units jompiru ketuka juice kebagadi ketuka wine kebagadi exceptional but kata boong MLA bangi dongkam ban handball di farmers ki jongi ba kinla bakin market ki produce ki joki kale the biggest challenge ka bangi don Ahmad jongi but nasno ba nanta hakili kindet snem hadir ba kasorkan NDA nadu ka 1.0 batenta ke 2.0 ni kuat bagi ai dia berfokus haki indigenous practices lani kita hidupom kim hidupom kamai keji jong ki shnong shnong jomi ki bedon sha bar jong ki kapsor Baga snow ba ki produce ki jongi kita jingmi na ki mariang jongi ila sang yo ya ka attention jong ka perkai barokawai ni don kam ban perkan ki processing unit ka ka kan jong ki kam kam lei lamar ba ka shelf life na ni ka jing la ban in jong so turun hadin mokila audio na ki fair kalong limited but hindi ganyan kiki but berklani gini processing units na kapila ang pag-emi usok turun bumi na diberi di jompi bahkan ha iki siya kapatay
Barokaway. Ngai inong song jong kaligatan tang way tukular ba kakalong nille ya kabadang kam banle pantikim ya karet karyang kajongki